Hello ma'am, indigenous Manipuri foods na mayam butaram nokchari. Masigi video sidi oats bread ki requested video oidoine. Gluten free ne aduna hakjang gi damakta khanbi ba ichile now singi di chap chaba recipe amo oidoine ko. Oats khakta na sembani na magi texture adagi mahau sulo na khetnarakani. Mapan thangba layer sina crispy oidoine aduga manungi sina yam thotoine ko adudi khoi haunaba tawminarase. Lumbu saba sangom se 1 cup plus 1/3 cup ama laurase. Skim milk powder do aduna semjabani ishing laurasu yai ko. Chini se 1.5 tablespoon laurase. Sugar free do crush tawraga happy rasu yai. Aduga ngasi aina laujariba chini sidi 50% sugar free oiba stevia gi chini duni. Yumgi normal oiba chini do seasonarasu yai ko. Fazana otlase. Instant dry yeast to 1 tablespoon hana hapchinbiro. Half teaspoon amaga hapchinbiro. Fazana otlase ko. Lumbu saba mafam amada minute 10 thamase. Yamna ingba jaga oitaragadi minute 15 pau thambiba yai ko. Khairaba oats do 3 and 1/3 cup laurase. Grams da su haibiro o haibado description da yengbiro ko. Thum se half teaspoon ama laurase. Thum hapkhibagi phasana otlase ko. Minute 10 muk laire makum hangdoga check tause. Yese phasana activate oire ko. Sumaina phasana activate oida taragadi bread sembagi ani suba step to chatpiganu ko bread to kaisu oiroi. Aduna mayam cheksinbiyo sangomdo lumbu saba laubiyo ko. Yeast manam hainadaba singidi vanilla do 1 teaspoon ama hapchinbiro. Phasana otlase ko. Hojikti haizilase. Phasana totlase ko. Gluten free oiba potnina ne hakjang yamna phaba pambasing adagi healthy oina lainingbasing do adugidamakadi chap chare adagi diabetes patient gisu yam phabane asidi. Olive oil natraga refined 2 tablespoon hapchinbiro. Hojikti totlase ko. Yam kanna sidi counter da putharaga chingaga totpigano maramdi sidi gluten develop tawhangadaba natte ko gluten free ne. Khutna paidramaksu spatula aduna sum tawbirasu kaisu kaide ko. Side amada thambiro. Baking tin nama laujare ko. Grease tawna ba thau khara haizare. Phasana grease tawbirase. Grease tawba hek loibaga butter paper ama hapchilase ko. Ren lauthopada khara nungainabane. Sida so amuka thau khara tairase. Hojikti dough mixture do sida hapchilase. Magi shape se khara sembirase ko. Khutna sembada nungaibida taragadi spatula sumaina sigi machin athotpase ama laubiro aduga phasana sumaina sembiro ko khutse yangna pubiyo yam kan namsinbigano ko mathakta thau lansilase kangsinba thubane ko oats ki flour sembase ising hapa kanda aduna khara thuna process se tawbiyo natraga nungda nungai bidraga na ising do tablespoon amani sum hapchinbiyo ko yam ka hena di hapchinbigano. Hojikti minute 15 natraga 10 se recipe se ko. Hojikti temperature se 230 da thambiro. Heats in both side da thambiyo. Timer se 10 minutes set tawraga preheat tawrase. Hangdoga check tawrase. Mathakta oats khara chaisilase. Iron rod animak on sum tawse aduga bake tawbase 220 degree da 25 to 30 minute bake tawrase ko. Bake tawba loisare. Ngakhtang inthan khisi ko. Kitchen towel amana ngakhtang kupaga thamse. Natradi mathakse pura dry oisingini ko. Demol tawnaba tawjarake.
ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯟ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯔꯤ ꯃꯊꯛꯄꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯏꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯛꯇꯪꯅ ꯊꯝꯈꯤꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯀꯛꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯥꯏꯐ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯀꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥ ꯖꯤꯛ ꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ